Russia amadi Ukraine ki marka chathari se masi mong amagi game plan ni Donald Trump na puri pa mong Donald Trump te unexpected ni haibse mak na torok pa pura mga sa handak amata success oy bigi mong na ti handak Donald Trump ka Putin ka Alaska da una gepse masi red carpet karta utana high five mong the president ani chi una ki bani adugi matung da Moscow da la piu hai na invite toram ki adugi matung da Donald Trump na amakasu ai lakpe amri yeng ki ki adugi matung da Zelensky Meloni Italy ki prime minister masi loina na Macron France ki masi loina Europe ki machi horrible leaders in sipul laga White House da meeting after meeting toki adugi chairak asida su Russia na attack tawi asom da peace talk ki su ngang na ba asom da attack su left da adugi phibam du oikri adugi matung da houjik yam na chawba wari khara lagli se Zelensky na haibani Putin na hairukli ba pot se mase khoi pi bunga moi mase khoi clear wani aduna America na khoi lepiu aduga Europe na khoi lepiu security pibiu masida Donald Trump masida Putin na haiki security kari piruni security di khoi gi sepiu Ukraine na khoi da attack toro oi haibase gi masigi krak ye na ba khong na ba ma yauki masigi chairak asida peace talk ase yakidra bugum mani aduna Donald Trump ase e ka da mark ase U-turn lauke bani Putin ki sard city mark ki sard adagi leng lo habse khangkre ma di Donbass Donetsk masi piba Crimea piba masidi khoi laudor bani adagi matung da wang ngang na si haibani masida Zelensky ni yatra aduna peace talk ase failoi kre masigi matung da yam na sathi ba ta kara to kre Russia na masida 570 drone used or ki hairi aduga cruise missile 40 used or carry yama certain infrastructure civil ki laifam chapa mi tara mga injure oiba public laifam di attack taw de Russia masidi mkhoi war asigi am pajabani aduga houjik phibam se U-turn lo kramatun da Donald Trump ki indication taw kre houjik Russia da attack taw hon bagi planning chen report chingna linerak liba nahandagi Ukraine da thingduna thammi madudi khuchukulai di west longini tra aduga Ukraine ji su yam sati bu khuchukulai ji sai sini masigi war ki charak da drone yamna sathina phawi cheni drone masagi of drone yamna puthoi Ukraine ase aduga masagi of missile long range missile sum khoi puthokpa ngamni adugi long range missile dugi bathak tamaka USA amadi purmak asigi season rakati Russia se thongwai do ke baki mkhoi da su aduga power di lai west sing se pisal lagladi so houjik media da wari lin rakli se America ki indication da ki Donald Trump ki indication da ki long range missile na Moscow yo na attack torapagi chance lai sini di ngasi to kiba Russia gi attack ase masida yam so crazy hasida Zelensky si kape Zelensky se tasengna leader ni mak ase tasengna a comedian orga so as a personally masilito budi ngami haidi maki guts amati war sigi damakta lai sinema haidi se Putin gumbaga thengdra ni khandri aduna houjik Russia gi matak attack to kiba yai sini houjik yam kanna hainir se ki se adu mayam na Donald Trump ki phibam asini yam ngak nari se wadi ngarang ta red carpet kar tawraga mak toram batu ga ngasi sat U-turn lo raga Russia ga mkhaina bagi mak manungta masi karai de gnar ko bana tweet am tor kesi masi da Putin de kudom bisu di masi photo se masi na tak pa di Putin de am da sorry hai bata isini so Donald Trump na sawbagi marama busalai Hungary ga thangnaba mafam se Russia ga so border mar Hungary se masi ga thangnaba sida America gi makoi factory malai sini masi America na ranto ba Hungary gi border sida Russia ga border sida masi gi factory sida po America gi electronics gi se ba ngasi gi attack sida masi yaw kre sini am satina so kre sini masi na America masi gi reply pirak pa yai sini yam kana hainari se kari ore pakhang tri am phibam ma chanrok ta boy gi wafam ni aduna Russia mati Ukraine gi war se lep bagi phibam ni aduga Putin ki wadi ekoina Ukraine ki wafam sing logani habse masi ju tharoi masi ko loina Ukraine de security pi ni haiduna yam kanna America amadi western countries sing hot eri se discussion am yam kan tawri se security kari type ki security no ko pi gi ari se masida na khoi ki force lang tharaga ekhoi ki nga ke hari pra ekhoi ka sokna bagi aduge plan madudi yaroi madu oi besya roi aduga no khoi security pi ni haidun discussion tawri se masida kari kumba Russia ya hondraba adu or bati madu ki security le khoi pi ni habse masu ya roi se na hujik mai kai mari dagi Russia amadi Ukraine masi yanadre loirana America amadi west ki marak masi yanadre masina maram paraga sum war di tam chatharak pasina maram paraga hujik ka USA ki indication bakoi ki post etana USA amadi Europe ki country sing pullaga Russia ki Moscow yona attack tor pa yai habse masi yamna kanna
ꯈꯠꯅꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯈꯟꯅꯔꯛꯂꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯏꯆꯥ ꯆꯥꯔꯛꯂꯣꯏꯗꯧꯔꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯊꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤ